Valentina Milić, sekretar redakcije Blica i organizator emisije Blic uživo na našoj Blic televiziji. U Blicu sam već više od 25 godina, u oktobru mi je bilo tačnije punih 25 godina, a na Blic televiziji godinu dana. Puno organizacionog posla, komunikacija sa svim sektorima u okviru naše kompanije, komunikacija sa čitaocima gotovo svakodnevna, tako da sve u svemu vrlo dinamično, nekad jako stresno, rešavanje situacija koje se praktično još nisu ni desile, jedan veoma izazovan posao. Blic je za mene druga kuća, eto, obzirom na godine koje provodim u ovoj kompaniji, to dovoljno govori o mom odnosu prema samoj kompaniji, ali još više odnosu kompanije prema zaposlenima. Komunikacija sa kolegama u kompaniji, jer prosto saradnja sa svim ljudima može mnogo toga da na ličnom, odnosno profesionalnom planu čoveku donese. Tako se negde najbolje gradimo, oblikujemo sebe u odnosu prema drugim ljudima u kompaniji. Blic kao 30-godišnjak, recimo Novak Đoković negde u tim godinama, postojan, istrajan, najbolji kad je najteže, a uvek svoj. Mnogo je super žena u okviru naše kompanije, ali ona sa kojom možda najviše sarađujem i koja mi prva pada na pamet kad se spomene ime super žena je svakako Aleksandra Vučićević.